kan ram shuai tu te hi zuam chen to kan hretaloim ni o ti tur kopin omta politician te hian ko san shuai tu te hi an bei vak kan hrengai lowang chuti line ko san shuai tu then khatin kan ram shuai tu te a che theyang bera chuain an bei tamai thin hi ani kan ram shuai tu te hian ko san shuai tu te hi an dik lo na han bei ta chiam se emo han soi chet chiam se ko san shuai tu zinga eilo fe fe an omnok ngeyang a chan chu ko san chu do ena kanen lo wang ani a Mizoram ko san lian ber Presbyterian K3P General Conference chu tunkar liam ta khan kolosi pa nga ani a COVID-19 wanga hun rei tak in khom pui chu soilo in khom tak ngial pokan in khom theilo ani a COVID borok an zia dewa ngai kano chole tana in khom pui lian te hial buat sei theya an ta hi alom mi then khat ti sahim lop umakal ma se tam tak ero chiu tharau lama mal som na chan in bai se kal an ngei arin oma nima sela chu mi te chuan an bei sei an hurengem kan reven pu chiu trauma pulpit langa an ang tak mai khat chuan sei zui a lo hle mai amala mi huai sen pasal tha chu ni se milu som chuang talala tuang tiang velani a dignia hriat chu huai sen taka puang chuak du mi ani ti chiang takin kan hrio me ma se dignia kan hriat huai sen taka puan hi alo dik berem tiaro kan ngai tu angai a chan chu dignia kan hriat kha alo dik lo ve thei tlak sia K3P General Conference speaker hian politics le be bom soidu a hi tul lemem ni sa khorong bol tu chuan beram bo hi K3P takin zong mai se pulpit tlang hi advantage lak na man ruwa man fo hi thalo pulpit hi kan mun thiang hlim ania midang bai na hun rem chang lak na mun man hi thalo kan sa khorong bol tu then khat te thu soi pathian in ahman em mi ten hlok puina atana an man na chan chu midang tina thei tur thu an soilova bible ami pathian thu tak an soya mitam takin tharau lama hlok puina an mangtrin zofa ten thu le lalama kan miril ma fa an kan inrin main mual milliam sana zoram mi puiten kan uitak zeta khatia ril runa memakan omlai khan ama kan rivren hian thudeng khong tak mayin ma fa chung chang aron zia kani kha ti chuan kolosi pa Central K3P General Conference sa speaker tan an ruita a ko san biek in chunga kan ngai hlut ber chu pulpit mai cha ani kan sa a pulpit le mai cha ba ngil takadingin kan kal ta ngai me ulo kan za zia lan tirnan kan kun deu kher trin chutianga hun kan ser ema chuan midang dam pha na tur ni haulo politics platform aron mangin pathian thu po ni lo midang soi chiat nan aron mang mia mai ni hetia achung chang kai hoi kan soi wang hian kan reven hi kan soi chie ti na lamani lo ti shreila athamem ngai na ro pui ma se ahun le amun the tura a in zir ve deuh chu alangai ti lang chiang hle mai kai sara thil le pathian thil kan thiar thiam telawem ni lali su khan a thiar thiam a sin mole kha hun lai po khan sarkar om ve thova isu khan mi pui hena rom sarkar soi chiat nemo fak nemo herda sual zia emo that zia emo po kam khat ma asoi ngai lo nakuma kani thang don mi tha ron pen chuak ro se mi thiam mi tha mi thar kan mamo mi hlui kan te mangai athu soida han ngai thak chian hian kum sang ni som ni pathum emela in thana khoi biala em tak chiwan khani den zinga kan huno mailong mo zoram khowa hun le zoram thar chung chang hi mi then dam takin an tui pui meka he mi chung chang lo soilok tu zolai sai khuma ahun lai mi a ang mai an lo en ma se athu soi ron dik chho ta em
handa nil top moi kha atul beremo zoram tharia ngeyang kan ti nalamero anilo achan chu zolai kan ni lo kan ni tat lo Christian hlabua tel lo hladang sak asoi sel thu Christian hlabu mi te po hi mishing phua ania thang thar te na phua thatak tak te po hi tharau atang an ton le phua tam tak omasin Christian hlabua atel man talo mai ni tin mani nam nual suata sap ti dan entona in seina thuam in belle lam dan style te thengin kan nam ji ai sap ti dan entona pathian thu bi kriawa ngaina anei hi apoi kan nam dun zia le zia rang thu hang hiam pathian a choi moi theisin chanchin tharon pulut tu sap ho khotlang nun enton kher tur ani don em ni nge niya nam dang ti dan hi thabi kriawa shein Punjabi style kan pathian hi kan choi moi don zo nila love kan nam dun phung ne na in mila pathian pa kan choi moi hian lal iso hi kan ti mi zo na om chiong lo o nam zong le chitin tong tin hi van lo na wang atra na kalvaria am tang chiong lo ve ti hla kan sa thina ni lom ni heti mek la hian central care tree leader thar Reverend Dr. F Pachunga mindset hi adik don tlak Reverend Joe Thomo thu soiteron tuam damin aron le thal thok kan ti thayome a thu soi hantar lang lokila kan conference a thu soi ro pui tak te negative at selam deuh vek mai kan ria poi kati tak zet kain karon hu ve thung chu kan ram hi alo varo puye ti hini kan conference a thu soi kan ngai thla ro pui tak te negative at selam deuh vek mai kan ria poi kati tak zeta kein toy te karon mu ero chu kan ram hi lo varo puyem ti kha karon mu dan ani thung box ya shom kati khop maya ole ato perachuan hetia kan han soya wang hian mimol takin Reverend Joe Trom hi kan hoto viawe ti nalamani lova ama jacket ling berain ngaina thei berain ngaina le midang deu so bok achi na te hi sim then se tiro aduam leni mi in thu a soi chuan pathian thu angin soiro se